Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar, men Bayken bo'ladi mana. Qo'l ko'tarib ketdi. Bugun juma kun, haftaning juma kuni Batken облысы Qadamjoy rayoni Murda Xalmiyo Nazib Bayman Batır bozori. Shu yerda bugun o'rik bozor tartib ko'rgazib ketamiz, hurmatli ko'ruvchilar. Sizlarga mana prizingizlar mana 2008-yilgi koreyskiy polniy elektropaket hozir pul topib qo'ydim sizlarga ko'z tevasin debchi. Keyingisini dag'in nima qilasizlar? Ko'rasizlar mana. 716 AR deb turadi, 04 deb mana. 716 AR ошол эле матиз мындай көрсөтүлгөн. Общий жалпы билет 1700 штук. Мо WhatsApp номер только Тиньковко гана которосуздар. Россия үчүн 300 рубль, Кыргызстан үчүн 250 сом. Мен жаман көрбөңүздөр, курс бас болгонуна байланыштуу. Андан кийин Кыргызстан үчүн 250 сом мана. Болгону 1700 билет. Зато толтура байгелер коюлган мана. 111 та приз. Мешалка, матиз, бул уже 6-чы айлампа. Скутерди, ушундай скутерден аксылык биреже өз утуп алган. Андан кийин мондай эмелерден утуп алган. Короче, лесосторду сүлүктүдөн жаллап аттан кече тикон утуп кетти. Болгон 250 сом. Ошого алыңыздар, катышыңыздар, тырышпаңыздар. Бул бир мүмкүнчүлүк. Оомат өзү 250 сом болосу. Ушуга да тырышсаңыздар, аны билбейм анда жашоодо бир кандай адамсыздар. Алып, мына номерге чалып, ушу номер калтырам. Только Тинькофф, Мбанк, Элкарт. Сбербанкка которбойсуздар. Катышыңыздар. Мына ошентип биз өрүк базарды алдыга келдик. Бир аз кеч калдык. Ассаламу алейкум. Өрүк бүттүбү? Эрте кайтыпсыздар да. Ассаламу алейкум. Мына базарлар бүтүп, содалар бүтүп кайтышып атат. Биз болсо могу жерде киребиз. Ушул эжеме да рахмат. Ысык-тысык дебей, суук-суук эже кандай иштеп атасызбы? Иште катырып жатат. Коондарыбыздар бар мына бул жакта пышты. Азыр өрүк базарды тартып көргөзүп кетебиз. Мына сиздерге базар бир аз бүгүн кеч калдык, күн чыгышыгачы. Bizde gün soğuk hem taң atat da. Ana. Ардайым эле келгенде моголар тартабыз мына окшош кылып. Жазып койгон жакшы кылыпчы мына 550 сом, 600 сом, 550 сом, 350 сом. Мына 1,5 миң деп мына караңыздар. Дамын татып көрсөк болобу я? 1 штук. Ай рахмат мына. Азыр курсак тоет аз караңыздарды. Ё-моё. Бирөөнү ачайлы. Кана. Мына сап коелу. 1,5 миң сом экен. Аябай даамдуу экен. Бул өрүктөр канчадан ака? 150 сомдон экен мына кантеги өрүктөр. Кол таза эле. Hazır emek kılavuz, durarız. Şunda öyle ama bizim ikinci kanalımızda katalı birinci kanal blok bolup kaldı. Ama prizlerge hem alıp katışınızlar mına. Son mümkünçülük. Tak. Buna sodanı götürdüm. Kanda, çoğuna kançaga suratası buna? Bol 100 som ha? Ana bir damını görek çoğuna? Bir üstü kalıvereyim mi? Bunu kançada atası? 120'ga berib edim edi. 20. Manani 60'ga berib edim. Bu ejeniz kançadan sura atadi? Ya bunu 120'ga surayvering mi? Assalamu alaikum. Okunan örükteri geldi mi? Nasıl? Kançadan? O kançadan edi, oturabız, ötüp etet arzan. Katışыңыздар. Ötüp etet deyizbi? Kançadan dediniz bunu? Bargekte bule, men 100 desem o 45 som suradı. 45? 45 som sura iştatken. Satpay turunguzlar onda keyinroq satasыздар. Жакшыбы? Сиздер сол жакшыбы? Bir tartып чыгайлычы? Assalamu alaikum çoğune. Bu örük sizdeki mi? Kançadan bul? 150 deyim. Bazar kança suradın? 150 sonu. Bu sortun ne degen örük bul? Abrikoza. Ne da abrikoza? Taptaza örük bu. Ne var? Bu kança? 200 dedim. Azırak suraştattın ha? Bazarda. İsmail'ge naves kurlağı gene mi? Biz naves deyiverip buyursa baştalgan okşayt ha? Naves. Mına. Gördünüzler mi? Mına örük.
Örük pazar, örük pazar. Ulan kaktar kançadan aka? 220 so'm bo'ldi. Aldınız mı? Yo'q, bo'ldi. Ha, satmadınız mı? Yo mayo, mana 220 so'm bo'lib turishul örük. Bir üçlük aldım aka, razı mısınız? Bo'ldi. Abduş ha? Жақсы ko'rinib ketdi-da. Bir ko'raylik-chi. Bozorga tush kerak edi. Ha. Bu qanchadan Daniyaga meni dimda olganlar? Söyleyip desem bana cevap vermez. Örük satıp bittiniz mi? Amin. Qanchadan oldu bular? Bunchadan ne degen örük? Kompot ekan ha? Kompot örük qanchadan taqsir? 50 bu. 50 so'mga bardi ba. Kompot örük. Bu qag'oriklar qanchadan bo'ldi aka? Qag'orik 120 ga berib aytamiz. Bargaguncha? To'g'riqlar 70 bo'ladi. To'g'riqlar 70. O yerda porterda örükler turaverchilar. Cho'to bu yil kelgan emas shu, bu yil deyim-da bugun. Мына қараңыздар, соның бол условиялар құрылып жатат. Семент құйылып ертең бұл жерде навес болады. Навес қылсын дейверчілік біздағы. Көрдіңіздер, анша біздің де пайда сиіп қалды. Ол жерде шиповниктер, майда шүтелер сатылып жүр. Мына жерде шиповниктер бар еді ка? Келбеді бүгін, а? Қанша болды бұл компот? 60 сом. Мына дыйқандар. Шынығы дыйқандар. Мұзаға көтеречем. Еже қанша болды мына тұп-тұнық бар кек? 170 болды. Satılacak ha? 70 сом var. 170 сом. Sizde şokoladlı örüktür kaçadan oldu ca? Şokoladlı örüktür 50 сом kam var. 50 somdan kamı var ekan mana. Assalomu alaykum amaki, o'tib ketayin, qandaysiz? Muna bozor. Bizde жақсы өнүгүүлөр болуп жатат. Bozor muna жерде. Muna betonlar qo'yilib, bunun üstüge naves qulab aka. Ha? Oşoncu qılsa gerek buna. Naves bolat buyursam bana көтөрүлөт. Barga görüp dep assalamu alaykum. Жақсысыз. Ne bugün qagınap geldiniz mi? Örüktü basqansız da ha? Altında. Tonna be. Oo, dese qanchadan bo'ldi bu? Elekson oldu. Bu akamnikidan ham al o selen, alaverayım tandap. Al Jeyver deydi ana ke mana. Ana shunday da bizda dehqonlar Batkanda. Ana ke, assalomu alaykum. Qanday, yaxshisizlar? Qanday yaxshisiz? Bu da siznikimi? Bu qarindoshniki. Qanchadan ekan sizdagi? 160 qan ekan berib berdi. 160 ha? 180 oldu berib berdi. Yaxshi. Çeygiri var da. Siz alıp koyun atası şuna. Yok men. Siz qanchadan atasız? Size qanchadan oldu bu? Arqam. Başta alışı. 50 so'm, 40 so'm, 60 so'm, 70 so'm. 30 so'mdan 40 so'm. Özüm elekson var. 50 so'mdan ha. Biz dagala olan tutabız örük bazarda. Bu жақта. Örüktөр аябай көп. Адамдарға қарап тұрып басабыз, кебіркін манай түшіп қалады, кебіркі ұрышы береді, кебіркі сөгі береді. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Мына өрік қанша болды ака? Ана Ариям қолы болып отады. Ариям билет қанша қандай жақсы екендігін. 150 сом бу? Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Түзіксіз? Қаяқтан келдіңіз? Баткеннен келген акаларыңыз екен. Қалғандары қаншадан бұлар? Ana 70 сом. Мына 70 сом. Алдыдағы 130. Жақсы. Өте жақсы. Базарыңыздар берсін. Қақтар қаншадан? Қайсы? Қақтар. Қақтар бермеге. Жақсы, базарыңыздарды берсін. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Денсаулықтар, ассаламу алейкум. Жақсысыздар? Ашбадан өрігін сұрағандай?
Qancha örügüңүz? Qanchaga beribeding mana? Bayke örügüңüzdü aytыңызчы. Buni örüktü 25 so'm surashdi. Ами, мынча арзан сурашат, Деканын деле эмеси чыкпай калат го. Men 40 belgili dedim. Анда кылбаш керек. Эң туура айтасыз, 50 деңиз. Көрүңөр жаңылыкты көрүп турам. Мына өрүк канчадан болду? Өкөнүшүн турады да. Өкөнүшүн турады. Мына биз сүйлөп олтурганча, могу билеттерди дагы алып таштады мынакей Баткенден келген акаларыбыз, мына Сапарбай акабыз мына. Ассаламу алейкум деп. Сапарбай акабыз. Март адам экен. Бу 250 сом. Бу неме? Дейт, буну мен жындагы эле жок кылып берем деп. Бул акабыз алды. Ким атыңыз? Надир акабыз. Баткендесиздер экөөңүз ертең, Бали, бар болуңуздар. Өрүк келди ма Баткен өрүктөрү. Ишиңизерге ийгилик. Мында айланайлы. Сүйлөп олтуруп мына 10дон ашык билет канча 13 билет сатылып кетти. Ошончуктан комментарийге өз пикириңизди, ой пикириңизди калтырып биз каналга катталыңыздар.